الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mahuli mga kamaasan, kamaulangan kataw tayong mahuran haaka masin Allahu Ta'ala. Bunal tuod dayin ha mga salagbo-lagbo tutukasan iban tatandasan deng ha Allahu Ta'ala pamanga manusia inbiutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia hawa nafsu
Batbang bukon sadya hawa nafsu, baha nagsibo nakita niyo iwan singka malaikatan piapan jari desal sinallahu ta'ala. In mga kamalaikatan piapan jari sinallahu ta'ala, dain ha mga sifat nila, la ya'sun Allah, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sila maingat magpanulang, hauno-uno na rin ha mga tibayho anda akan dia akan nilasin Allahu Ta'ala hipapahinang. Sarta in uno-uno na rin ha mga raakan hipapahinang kanila sin Allah, ihinang nila. Sa puti kasim manusia, baha hasababang sinhawa nafsu, amo na ini innahin ang tiranan iban parsababan, bang mahi in biakato tanyo magpakakita, magpakasakop, iban magpakalanggal din ha mga manusia. Amo in samata-mata na diurungog, iban kikita, kiyahahatihan, biasa sampai sing kanabihan iban sing karasulan. Biabaita iban piatatarang in mangi iban sim marayaw. Sa aung patuod din ha mga tumpukan sim manusia. In hinang marayaw, in tungbas niya pamarayaw, sa may tao pahuminang sinmangi. Inhinang mangi intong bas niya pamangi. Sa may taisabdi huminang sinmarayaw. Hangkanda mga kamaasan, kamagulangan kataw tayo manguran. Guide, sin in hawa nafsu sin manusia. Dahin ha mga salagbo-lagbo tutukasan, ibang tatandasan, di kato tanyo mga manusia. Sakali, maniyo tiyo pangadjian, maniyo tiyo pangadjian, hambuk din ha mga ayat sin Allahu Ta'ala halong sin Quran. Baha, magkawasa na tu'da. Ayat halong sin Quran. Hambok ini rin ha mga mamaytai. Sin kahalang sin manusia. Bunalun natot in manusia. Bang hawa nafsu niya ra in agaron niya. Guide sin mapinda na sadya in kahalan. In ayat sin Allah Ta'ala ha suratul Qasas. Ayat ka-7 ang tag-7. Uning parman sin Allah Ta'ala mga kamaasan, kamagulangan kataw tayo mahuran. Dungdungan natutuod marayaw. Bukon sadya dungungon. Sa sumakawa tayong huan iban dungdungan marayaw. Baha aung piagbiddaan sin inian amin diungog ko iban sin diungdungan kutuod, iban ketayng huan kutuod marayaw. Ingkagunahan na to rain doon. Amin dungdungan marayaw, mura-murahan, pangayoon na to suhod pa Allah Ta'ala. Bang manisab maukab daing jantong pangatayan na to. Tunyukan kita niyo sin Allah Ta'ala pakasabunalan.
Iban bang manisab, sino pun dain pangatayan na to, sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah ta'ala mga kamaasan, kamagulangan kataw tayo manguram. Isyo-syoin mabaya. Amuin mamasyakan niya. Yan hasurat Kasas. Ayat ka-pituan tagpito. Parman sin Allah ta'ala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Ayat hambuok, ayat haupo-haupo, sumagawa maluag in karahan niya. Muna-muna, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Wahai kaum manusia, pangdauhata, usala, pakaya, in uno-uno na amuin bius kay mo sin Allahu Ta'ala. Uno-uno na in kiarihil kay mo sin Allahu Ta'ala, pangdauhata, sin adlaw akhirat. Bima'na, amin lang simbaha sa bihaon, in goal na to, in kamaksuran, amo na in akhirat. Amo na in akhirat, bukon dunya. Pag-usyonan sin Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Damikian inihi pagpatarang sin Allah Ta'ala pa mga ipon niya. Bang nato bi ang mga silaon in amin bang amin bi ang mga pinigon nato in dunya iban sin akhirat o ay ab-abon sin dunya pa akhirat. Uno'y maksud sin ayat ini mga kamaasan kamagulangan kataw tayo manguran. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Pangdauhata, bima'na pakaya, usala, tukan ingkatan, uno-uno na amin bius iban dihil kay musin Allah, hasupaya madauhat mo, in kasanyangan haadlaw akhirat. Pag-uwos, wala tansa nasibaka minad dunya iban ayaw isab kalupahi, intingi andayin ha mga parsukuan mo ha dunya. Kita niyo yung piyagbiddan niya? Bangunin dihil kato sin Allah. Amo nato yung ang mga pakayon nato, usalon nato, asupaya madawat nato yung kasanyangan akhirat. Bukon hasupaya madawat yung kasanyangan dunya, kasanyangan akhirat. Hasupaya kita niyo aming pag-iyanon, mabilang iban maitong dahin ha mga jumlahan nagparuntungan ha adlaw akhirat, bukon nagparuntungan di ha dunya. Bukon. Pag-ubos, wala tansa nasibaka minad dunya, iban ayaw isab kalupahi. Ayaw isab kalupahi, intingian, kahatihan dasan sin mga sila nagpangadji sin bahasa Arab. Adapon magmaap dakuman, inway pangadji ha bahasa Arab, lang tabihan di da sabsakan kahatian, hangkan da isab imbiakato tanwini, magmuhot-muhot mangadji sin bahasa Arab, in mga sila ulama amin maparok ha bahasa Arab, lilay nila. Wala tansa nasibaka minad dunya, hangkan dalong niya in kalimat min juz'i. Ayaw kalupahi isab,
intingian, tingian bukun kataan, sa tingian din ang mga parsukuan mo ha dunya. Di makna, in pagkaon mo, ayaw mo siya kalupahi. In pag-inom mo, in paghula-hula mo, in una-una aming kaguunahan mo hakabuhi mo, aming pagtawakon, supat na pasin mano siya. Ayaw kalupahi. Sa sumagawa, ayaw sa kalupahi. Ibang tumtuma marayaw, in maksod, singkaboy, simano siya, amo na in kasanyangan adlaw akhirat. Nabiyaon mga kamaasan, kamakulangan, kabalikan biya salawat. Baha bang sadya hukun pasalansin hawa nafsu simano siya. Baha maparagbos na simano siya bang unoy kabayaan sintuhan. Sa sumagawa, sa lagbo-lagbo panandas sinallahu ta'ala pa mga mano siya, in biyutangan sinallahu ta'ala, in mano siya hawa nafsu. Sakali, misampay sa bihay ato, na uning parman sinallahu ta'ala, wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Iban sabon na tuod in nafsu. Inyan mangdahi atawakan mangdaaki pahinang mangi. Bima'na wahay ikaw manusia. Biusan sinallahu ta'ala akkal pikilan. Hasupaya mausal iban mapakay mo inakkal mo yan. Tali kau marayaw ibang tali ang marayaw. Bukon mo agaron iban bukon mo rulan in nafsu mo. Paamoy hikakangising din hawabaran mo. Karna in hawa nafsu yan mangdahi pakapahinang mangi. Karna in nafsu yan umutong sadya maong paparakala di hikarayaw singgin hawabaran mo yan. Hangkanda mga kamaasan kaya mamasahan na to. Kaya mamatahan na to. Kaya sasakupan na to. Kikita na to. Aun din ang mga tumpukan si manusia. Pangadjian na sa inirakula, ibang pamintangan. Kitaan niyo ba? Nabaliskat na yung ayat sinallahu ta'ala. Sa buton na ito inihambukin rin ang mga upamahan. Hasupaya tumarang sinasababan sinhawa na susin manusia. In ayat sinallahu ta'ala, nabaliskat na. In manusia, aun din ang mga tumpukan sin manusia. Misan isa-isa niya. Makapami siya sa sakatan. Paginhawabaran niya. Aunin ang mga tumpukan sinmano siya. Kagausan niya. Pakaunon. Painumon. Patindungan bay. Bihan niya tamungon inong mga anak asawa niya. Kagausan niya, pabanahon atawakan paasawahon ng kaanakan niya. Misandayan mag-arot milyon in balanja simano siya yan. Sa sumagawa, di kakausan in magpatindog masjid baran-baran niya. Sa sumagawa, kahunitan pa in mano siya, mga bingabi kaniya. Bangyad to abi-abihon na siya. Amilong tabihayan, magbangon kita niyo madrasa. Magbangon kita niyo masjid. Abi-abihon siya supaya, aun hika-amin, hika-deposit niya pa adlaw akhirat. Bang deposit dunya, labi-labihan na. Kaibanan din ang mga manusia. Kaibanan din ang mga tumpukan sin manusia magpakarug di kita niyo. Baha bukon na in kaibanan din kato taniyo awam. Sambil miyabot in kaibanan. Langsing kaibanan amoy pagkarugan na to. Sambil miyabot in kaibanan. Di nahisarang atawakan hitupot.
in amo insin hideposit di habangko sin Pilipinas. Baha pag inu-inuhan na sila atawakan inyad to biya mga bangmakato na langgal sara na inyad to. Dahil nga sa obihan, ando kailo. Sambil ini pagka-deposit na paka mga dukaing hula na. Subhanallah. Sa sumagawa, abi-abihon mo. Hasupaya aw ni ka-deposit mo paadlaw akhirat. Ando kailo. Baha di kita sa makaiyan hindi dumihil sa dumihilda. Ando di magtupan atawakan magtup iwan sin taod sin views ka na sin Allah Ta'ala. Bukon ka. Bukon ka mga kamaasan, kamagulangan kataw-tayo nanguran, aw mga parakala pagpanayam-nayam. Makaraos dumihil kailo. Misan dayan mga 5,000. Misan mga 10,000. At awakan pag-iyan ibuhan. Sa bang may tamari pa masjid bay sin Allah Ta'ala. Ando, pisita-pisita rakuman inhi kahulog mong patuong-tong sin bay sin Allah Ta'ala. Subhanallah. Nahangkan na nabalis kat inligit sin dunya, papamaham sin manusia pa, amin paayat sin Allah Ta'ala. Imbis na bang agad-agaron, in patauron hiriposit, ikaun maun pa amin akhirat. Sa sumagawa, tingi anda imbiyahi pa adlaw akhirat. Sa sumagawa, bang maripa dunya, agon-agon hibusog in kataan sin pangalta, hasupaya dumayaw sadya in pagdunya. Amo yan in kikita sin kamatauran. Ono, iya tutungod sin pangalta. Tungod sin waktu. Waktu sin kamatauran mga buhianan. Waktu sin kamatauran haamin biya mga magpanayam. Waktu sin kamatauran amin lang tabiayan maglibutan. Hauno-uno na sadya kamaksuran. Agon-agon di paglaulon. Agon-agon di pagsumuhon. Dahong mo mag-meeting-meeting. Banggen parakala pag meeting-meeting da sindon niya. Misan sampila jam. Di dakaw ukatan. Sa mahibang yaon dahon mo na. Abi-abihon mo na. Hasupaya sadya maaon in pag-meeting-meeting. Hakang na sadya dumawat sinaamoy kasanyang na adlaw akhirat. Ando kailo. Di marutang kajam mag-ilod haliling Quran. Allahu Akbar. Biyusan sin Allah Ta'ala imano si awaktu ibang kabuhi. Biya na sinari. Amoy ning kikita sing kita niyo. Amoy ning kemamasahan sing kita niyo. Kaiwanan dahin doon biya na sinari. Di mihil waktu magbasa, magkuhig sin cellphone, magdoon magadlaw misan di pakaunon iban patungon sa sumagawa, bang umukay sin kalam amoy Quran, mamasa sin Quran, hauno na rin doon, hangkanda naraliskat na in pamaham aayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karna sadya sin hawa nafsu sin manusia. Hawak tu. Harin hawa baran. Di harin hawa baran. Atas hitok sing kaibanan. Ingin hawa baran atas hitok ing kaibanan, sing kaibanan. Sabab sadya sila sa pamanga anak kasawa. Bang amunayaun inihi kasalamat sin anak kasawa. Atas hitok ingin hawa baran. Bang amo na yaw ni kasalamat lang tabihayan sin amo imbagay niya atas hitok si imbaran sa bang hikasalamat sin aram na Islam biya na sin ari magduwa-ruwa pa in kaibanan din ang mga manusia hangkan na mga kamaasan kamagulangan kataw-tay nahuran bang tungod ha ayat sin Allah Ta'ala agun-agun in mga kasahabatan karidaan sila katan sin Allah in amun-amun nakaparagbus kaniya. In tanda niya masasin mga isin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hamasasin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam
in mga kasahabatan, karidaan sila sinallah, in waktu nila, in alta nila, in ginhawabaran nila, atas nila, tiyuk hakar na sadya, madauhak nila in kasanyangan na adlaw akhirat. Bukon kahambok buno, habuno ahzab, mga wala ada piyang lupahan. Nangabot amin nangabi-ngabi na in Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ang mga kasahabatan niya, uno-uno na hindi ng mga ikatabarro nila. Bukon kain Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu. Atas dia in kataan simpangal taamu in pagmimilikan niya. Ya sumuman siya sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Unulong nimbinin mo, ibang singkiyapin mo pa mga anak asawa mo. Unin baita sin Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, taraktu lahumullah wa rasulah. Ginhawabaran tiyuk. Way nagparulisin namin tikuran niya, in anak asawa niya. Way nagparulisin dunya, in waktu niya tiyuk, in alta tiyuk. In Umar, in Uthman, hangkan da mga kamaasang kamahulangan kataw tayo mahuran. Di ayat sin Allah Ta'ala ini, ayat ini, suway na to dabi ang mga patuntuman yung ginhawabaran na to. Magmaap da kuman. In ini, bukon ini bi ang mga suy-suy sa japyag karuhan na to. Sa piyag kasakupan na sin kita niyo. Bang tungod pa agama, tungod pa adlaw akhirat, in manusia, bukon isab in kita ni magsamua. Sa aunto din ang mga tumpukan sin manusia, mag-utong bisog pa, subhanallahu ta'ala. Abi-abihon mo, bukon karna yaon, amuin, bukon karna supaya, larakon mo yung pagdunya. Bukon ha supaya, kumangiin pag-akhirat niya sa dumayaw, sa mahibahayaon. Ando, subhanallahu ta'ala. Bang parakala pagdunya atas situk ingkatan sa patungod pa akhirat, tingi anda rin ha mga inhikatabarro. Subhanallah. Aunto din ha mga manusia. Inhikatu niya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Iban pagmarayaw kau, biasim pagmarayaw kay mo sin Allah. Biya kaun kau sin Allah, na pagpakaun kau isab. Biya inong kau sin Allah, na pagpainom kau isab. Biuhi kau sin Allah, na pangbuhi kau, dihil kau kabuhi. Kung isabing kita niyo Tuhan, amin, sa kehatihan na to dahabay maksud. Dihil kau kabuhi, bimana, aw na mga manusia, magkahunahan, magkalagayan, supat na pas. Ando, bang ini kau biyuhi sin Allah Ta'ala, inyaon magkahunahan day sab, na ando, dihilimat to. Hinduan kau sin Allah Ta'ala, panghindo kau. Biyusan kau sin Allah Ta'ala, kusog. Ando, tawangiin amin way kusog. Bi'ahatin dagbos niya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard, iban ayaw kau magdarwa ka aking lupaan. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Bunato rin Allah Ta'ala, di malasaha mga manusia, nagihinang sinhinang darwa ka aking lupaan. Na murah-murahan mga kamasan, kamakulangan, ini pagpatuntum. Mga kamaasan, kamakulangan kataw tayong manghuran, patumtuman ko yung ginhawabaran ko, daning kita nyo katan. Tumtumun na to, ingol na to akhirat. Ingol na to akhirat bukon dunya. In dunya hapitan labayan, hisyusyo in maiman, amoy magparuntungan. In dunya hapitan labayan, hisyusyo in maiman, amoy magparuntungan. Ando, in dunya bukunda malugay malawa ibang taikuran. In dunya biya na sinabi mazratu lil akhirah. Ini pagtatanuman, pag-uusahan sadya. Hasupaya aun marana to usaha untong
Sa taod-taod sa lagu-lagu pa akhirat, bukon dahin diin kakal kawoy si mano siya diha dunya. Hasupaya hiasag na to yung dugo na to ri. Hasupaya hiasag na to yung kahoy na to kaniya. Hasupaya hitok na to yung katansin. Pasalan sin dunya bukon sa sumagaw tumtumon na to. In kita niyo, pia panjari bukon pasalan sin dunya, pia panjari kita niyo. Hasupaya kita niyo kumakkal haadlaw kana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fawzal mustaghfirin, istaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulihi ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal muznibatal mukhti'ata bi taqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi wa astaftihu billadhi huwa khair. Yaqulu Allah jalla jalaluhu fi muhkami tibyanihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kamaasan, kamagulangan kataw temahuran, balikan kubi salawat. Bukon in piag tuyo-tuyuan na to ini amuin ginhawabaran na to. Maksud, in ako wala timugtub dahin doon in kamaksuran pa rin hawabaran. Hakatan uno-uno hinang singkitan niyo. Bukon in maksud pa rin hawabaran sadya. Damikyan, bukon in maksud pa mga anak asawa sadya. Damikyan bukon immaksud pa mga kaukampong lahasya sadya. Labi awla bukon immaksud pa dunya. Sa immaksud pa akhirat. In ako mangadji, bunal mangadji ako hasupaya, umingat ako. Sa bukon inyat to timugtub na sadya rito paginhawabaran ko. Mabot pa mga anak asawa ko, mabot pa mga kaukampong lahasya ko, labi awla bukon immaksud ko na ngadji hasupaya madawhat ko in dunya. Hasupaya ako bang tugon? Hasupaya ako amin aun gulalan hikabutang kako indong bukon. Sa nangadji ako hasupaya sumanyang haadlaw kana. In mga kaanakan damikyan, papaiskulon sing kamaasan. Bukon in pagpaiskul sing kamaasan ha mga kaanakan, timubtub dahin doon, haamin lang tabihayan, pasalan hasupaya sadya sila rin maawam. Hambok na ito rin hamang maksud. Sa wala timubtub pa mga kaanakan. Miabot mo pa mga kataw tay mahuran, pa mga anak asawa, pa mga maumaas tay mahud. Miabot sambil lang tabihan pakaiwanan. Gaman miabot pa dunya, sa bukon niya tuwing kamaksuran. Immaksud, biadiin madawhat in paruntungan na adlaw akhirat. Nag-usaha ako, sa rin na bang paginhawabaran ko baha mamarahin na saan, in makakauniwan si makainom. Mamarahin na in amon makatug o nakatuhan. Sa tumtumon sin manusia, bukon at pa mga anak kasawa, sa rin na bang pag-inom iban sin pagkaon, alhamdulillah, in kaiwanan din doon.
Misan sandi na humibal, kakaon na in magdatong maun, in kaibanan isab. Bang bayra damikyan, labi-labihan na iban maluag na. Labi-labihan iban maluag na. Iban na singkatan uno-uno sa bukunin maksud nag-usaha sin manusia, hasupaya tumubtob na sadya dito. Sa inmaksud bang may inmano siya nagtuyo-tuyo karna hasupaya inamin na usahan niya yun hika-deposit niya adlaw akhirat. Nang kanda mga kamaasan kamakulangan kataw tayo manguran, amo yan impasinupon na to. Amo yan intumtumon na to. Bukon maksud na to dunya sa inmaksud na to akhirat. Tumtumon na to in dunya ini. Misan sa ini amuin hipakita dahon sinallahu ta'ala hibutang adlaw akhirat. Misan kita ni misan ini hipamayad in dunya iban siluun niya. Di da ini makainihan hahambuk karayawan hinang sin manusia. Way halga sin dunya pa Allah Ta'ala. Bang in dunya way hihalgaan sin nagpapanjari, mahikita niya mangamin manghalga ikaniya. Bang sa upama in dunya way hihalgaan sin amuin sin Allah Ta'ala, mahihalgaan sin manusia. Baha ingkitan yung piyakay na to sadya, hasupaya sumampay mong pamaksud amuin madawhat na to indaraukan haaddaw ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga kamaasan kamakulangan kataw tayo mahuran bangman kita niyo tiyun nyo kanda sinallah haamuin makabatok kita niyo iban nakababatok na ba sa bangman kita niyo pataptapon da sinallahu ta'ala rin doon. Hamuin magduruhon pa intaki ibang sub na to, magtabarro sin alta na to, magtabarro sin wakto na to, magtabarro sin ginhawabaran na to, paagam Islam, dahon na to in mga anak kasawa na to, dahon na to in mga kaukampong lahasya na to, abi-abihon na to sila, karna wairado kaing pangabi-ngabi kato sintuhan na to Rabbul Alamin bang bukon pahinang marayo. Na murah-murahan mga kamaasan, na hari pakita niyo mga makapagsama-sama mangindwaan. Mabaya kami magpahati. Muna-muna bihayaon in bulan yari kita niyo bihayaon habulan Jumadal Akhirah. Bukon na maugay muklid na isab in bulan ini. Dumatong na isab in bulan Rajab. Alhamdulillah, habi asim pagkabiyak sa hansing kita niyo, hatiap-tiap bulan Rajab, in aun, in pagsalsila, iban sin pagpangadji, tungod sin pag-Isra wal Mi'raj, sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Na mangabi-ngabi kami kanyo kataan, insyaallah ta'ala, in pagpangadji na to, in pagsalsila tungod sin pag-Isra wal Mi'raj, kumugdan si habulan January ini, kahinapusan sin malam Jumaat, law tabaya-baya, January 25, insyaallah ta'ala. January 25, puas magharib, malam Jumaat, amoyad to inwakto sin amoy pag-imon-imon na to hindi dumungog kita niyo sin amoy salsila sin pag-Isra iwan pag-Mi'raj sin Rasulullah asupaya kita niyo ri malawa iwan hasupaya na to katumtuman iwan hasupaya na to kaingatan bang uno in jimatu harumiyaun syarata ding doon na to amuin katumtuman magbalik in kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala hapya panjarin niya insyaallah ta'ala. Ikamaruan niya mga kamaasan kamagulangan
Yari kami kumuko sin amuin jantong pangatayan sin kamu. Mabaya kami magpahati, walillahil hamd. Bang hatahul limabay, sin pilay bulan, limabay labay yaon. Aun din ha mga kamuriran na mo, amuin yato na nakatulak. Alhamdulillah si mampay pahula si Iria, nangadji, nahatahon ini, murah-murahan. Bang bukon habulan ini atau akan habulan ikarwayan Februari, insyaallah ta'ala hamasamot makatulak na sila insyaallah karena yari narima tong invisa nila. Na ando, ini pangabi-ngabi kaniyo, asalda hinang simbaran muy pabaran. In mabaya amuin lang tabian humampit karayawan, iban magpahampit day sabsin uno-uno na din ha mga views kanya sin Allah na sadya dua murid na mo lang tawihiyan din ha madrasa Dar al-Mubarak in tumulak palibya isab sila bihayaon palibya isab sila tumulak insyaallah subhanahu wa ta'ala aw na nagpakatulak pa Syria aw na nagpakatulak pa mga Egypt na bihayaon isab palibya sila tumulak mangadji bukon karna uno bang uno sa na immaksud biya na sinaki bukon da immaksud paginhawabaran immaksud pakatilo aganda insyaallah na magsama-sama kita niyo magtukot-yukuhi magtulong tabangi biya na sinaki na inini pangabi-ngabi pakarayawan bukon pakangian insyaallah taala sadya in mga kamanghuran kataw tay manghuran tumawok lang tabihayan karay para na lang ta, in sila bihayaon, na inhambok din kanila, imuhot ba, inhambok din kanila isab na yat to si Maaboy isab, si Mambahayang masjid sa Kaluran, bang bukon, na kakitaan niyo in dua murid na mo inamin tumulak, insyaallah ta'ala. Na mura-murahan, yarira kami, insyaallah ta'ala, lapayon nyo nato na sadya, mga ruaan na to, bang man isab, pialuhay sin Allah yung pagtulak nila, iban bang man, amuin sumampay sila madto iban madawhat nila imaksud nila innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid inni da'in fa'amin اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا تجاوز عن سيئاتنا توفنا وأنت راض عنا اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم شر وما أهمنا وأغمنا يا رب العالمين اللهم إنك تعلم ما نزل بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرج اللهم ما أهمنا وأغمنا يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف وعاف مرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أجلنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين يا حي يا قيوم بك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الإخلاص والتوفيق والاستقامة ودوام النعم وحسن الختام نسألك اللهم أن تصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركة أن تحفظنا من كل سوء وشر ومكروه يا رب العالمين
اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات. وصلى الله على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.